yokuba kujukushabo kaje kureje sha sento zine nanka Moyo TV John Harun John data nanka yejisman kama ni gapoka mbabuze nibenda mtwaniza tuzigare ya neza press conferences then after Sumani data nkutere Sumani after nozigumana nizigare nojigumana Sumani data nanka standard yankutere simeje Fred Smad, data kastanda kasum. Nenda kujitaho kakora live yona kwa. Yo representing Zubairu. Muri wemboga. anga kan tulia press conference ya Izelaika. Tor. Izelaika. amani gayo Mike yangu kuna nicyo kingari ono akagambo kaza hehe kaza chuba aza wabatera bakana bakira abantu mukaga bwibondo Darko je turi bro yabaremerera promoters bayiro yo sere batoro kwa tesi uwa yango buyinja tangu atesema Yes, yeah man, turia conference ya Izelaika. yes heriza tulia press conference ya Izelaika amazina ne musema shweko Yes, live Ankole Media. Ankole Media ne ya presenting ya kaho yabaho ni yenga abantu no bareba nibinja baruho kandi twenza futana ka so nimba sabangwe biro abana mwana byo kwa kashatu mwije tumuhagire twagire Izelaika tumusupporting no mweshongozi witu wa Western no mweshongozi wanye beshongore bene ndumanya bita handi mwe bare munonga kandi mwe bare kuwachinga mugumeho mutakaragaho musigane muri abo kimwe cyaba kiriho n'umusakwa n'umukireba kandi sakwa ntubagambira bari kimwe okukira kugenda misho Yes, numuchara kubana muri video za Ankole Media konka tumukuma producer ozirye nyuma no ha uruko bari ya kamera wogwe off savage ari nachikwata mekintu mpora no mureba na Teresa bim bim areba cyamo miliyoni settinga ya man ana setting erisho Yes, ogwe ni Zubairu promoter ya press conference ya Izelaika yitabantu abakwagira Izelaika abakwagira news ya Western ebiro nibinga abiri na mwendo kwa kashatu ebiro abiri na mwenda kwa kashatu wena twishangani umwengura garden cyubase kwancu kwatafaya nyabura ubasanga yitu njana mushetekereza basubana mwisha twakire Izelaika twakire umwana witu waha urebe kintu gukora stamps on issues by promoter representing kiria Yeah, sure. Yes. All right. Check 1 2. 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 Media. Yes. Promoter ya Zinze Serebo Ambarana. Yes, ikintu no kireba cyona cyariye kiria Tulia press conference ya Izelaika kandi
bagita so different album launch erije kuba ibiro byo kwezi 29 byo kwa kashatu nubwo izirayika kandi on press conference y'abeshongozi twine bingi kandi na CEO Die Hard Entertainment yikiri waha kandi na Jona Media yahereze kubana iko mu kizimbe Tayari West yahereze kubanika a press conference kandi DJ akumanywa munonga omwihangero bakwita Iceman DJ nawe yahereze kuba na ikaha All Die Hard Z twineho the big TikToker Western Queen over kwita Karian Kahima ninga show kwita Kahima kandi ogwe nawe no watwebembire omuri Western Region twineho Hope 256 wahumwire bya media na waruha twine Beazin ZJ Serebu Wambara twine Nkore Media twine Falcon Shoots nabo bicharaha Chumahisa ngwe press conference ne kubiri ya mani Elizoba twine MC Mashweko na waryaha wakana kunda koresa Elshweko munonga nawe yikire wa so feel free twarete byo kunywa staff ninjira murete yebikufuka hina batakoresa munonge bikosya nkakariya nkahimata kunywe bikosya okay ubwo twamusotinga kandebe so ndi just nani baramsyaho kandi twine mabasalamu ya assalamu alaikum wa rahmatullahi yakusala yakununa nyo kandi concert neija kuberyaha ibiro byo kwezi 29 okwa kashatu kandi ko kumukimanya jete poze zizaguzwe kandi ezindi nizitu abataka guzire na ninjira nka Western bloggers twena twekwata kwate tukure yote bonki ibiri so that tubase kusupportinga izeraika Nkore Media Moyo TV twena uyiroho media houses tukure nuko kubani ingamba antyo kai ambwenu doctor twakwakira doctor w'amasumu wonka wamuhembe turuzungu akucimite nibasa kwendekero mu kibunu okay abarahare bantume microphone okweterikeyo kandi another thing obutebe imwe emitwe yanyu neza kuzomuza kamera z'abashamaha abanyamakuru na ninjango obutebe obusenka hariya aha muzindaro guriya then ekindi yimabo kwenda kuteka microphone zaha meza muziho muziteke hariya aha muzindaro mukoreka nka Tayari West nko kuyakora Tayari West hati ni yeria murembe kandi yo number 1 TV station yitu ino mu Western Region niyo yonka ezindi things zumanya ezindi kandi Tayari West niye inabakoza batakwepanka ndio ni ngamba media houses so Tayari West niyo hati niyo TV twine om Western Region nango hati netwara zona kandi very soon tuija kuba tujiteka DSTV twayachira president wa Kwarte Bloggers Association ogwemba mweta Kansara Amoni kandi yija na neighbor wanje Megatoni Afirdumasho kandi hamwe n'abandi bamushindikiriza ogwo wa Garvindi oria matenure ogwe nawe antumukurusiya abantu tumukurusiya arigire kuzara omugambi we lizoba ijo kwate microphone
then tubase ku bantu kari okay ekirungi twafunayo cameraman wa Moyo TV kari base bana banyabo nuko twabakira tutyo a press conference ya Izeraika kandi tutakutwara bwire mwena twabakira mbitinsa byanyu na nabandi abakiriyo nibija tuturabarinde because of time tuza kutwara mu kishogu okwakira omuntu omwe ashabire press conference eji ebikuzagambwa byona na nebirakorwe bikorwe ahabwa amantu ga Ruhanga kandi bigiremo amagezi ngo kuwagamba omushabi arabanze kwanuko mukona atushabire kariya nkayima igishabire. We pray in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank you for the blessing of this day. Defend us when we pray from harm. Lead our souls, speeches, and actions. Help us serve you so free that in our work and prayer we may always breathe you. I make this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Abatahura nyankore ebyo nebizibu byanyu. So basabana banyabo eshaheji yenyine ntuza twarakire buri omwe kubana yanjura kandi akanjura ntukubanza n'abanyamakuru beyanjure then twererike abande batari banyamakuru. Wano mango uri omunyamakuru ongo shitamire ombeshongozi oyimuchemu abanyamakuru mbashitamakunuya so twaza kutanduka uri omunyamakuru niwe kare twakutandukana na Jona Media oyanjure then n'abandi okay amazina ni Jona wa Jona Media ndi abamanyirire ondijo microphone tera tukice twena so wotagishangiraho yanjuraho nta kimanyiraho yetanze bantu mutere ntubanga bangura katandikira arkana kambata then na nabandi hatkawanya kare ndikana kambata niyashi mate nizirgaje umhanga media DJ amazina ni MC Mashweko kandi wankore media. Amazina ni Bright AB umweshongozi kurwo mu Nkore Media. Mazina Zubair promoter kandi promotorium bijere bya DM Swaga harajero mu parliament niye ndabe muri yombije bari mno kare abanyamahurire bahwayo atagamba ibyo nebizibu bye kare eshaheji mutwikirize tutandikiraho nkarugongo kandi abeshongozi bariho bingi nintekateka ngu Izeraika nuwarabe umugambi wa muheru twine ba DJ kandi twine n'abeshongozi nabo eshongejo niza kubanduza abeshongozi beyanjure nabo tubamanya abo kuba tukubamanya sebo amazina no kutambuza microphone mpaka kulia amazina manyeta KSG Music anayoniza press conference ya Izeraika. Mazina ni Mwanje Frederick wa Iceman DJ Mr. Mazima anayoniza conference ya Izeraika mweshongoziwa wihanga yitu yeah. Amazina ni Beyazini ZJ Serebu Wambara nija ninduga ari tayari West ni TV erihari akashozi akaka mukuzi
kandi ninkora program bakweta tunyuce extra nanye nijabwa Izeraika mtari wanje uwatamwe ekyo nanye kanyo kankongesereza ni nduga TV West nikora chamuka na weekend na nomnene series ndi DJ TV West gari amazina nabanyeta promoter Nicholas ninkora na DM Saga Izeraika ubutamutandika hamwe noni ndigar konjiri so abinje mbamutakumanya nyoka shitera konjiri so Izeraika munywana wanje niza press conference yeye. Yes, amazina ni Nyerona DM Swaga promoter kandi promoter wa Izeraika kandi abakubasa kurebaho gukora and beyond niyo company mutegekire so ninye nchikwasiremu abo kuba idea tukagireta twena nashimarwa munongo kubarebaho mwena banywana banje abunkozereho nabo ntakakozereho nabo kansaramo nashimarwa kureba kandi ijo ubu twantenda ku press conference nyuma kuwa inzire kubura aho twajangwa ubwo mucwezi yabura ikintu nkibasa kwanga so twashemererwa munonga mwe bari kwija mwena media zazijya zona mwe bari. Yes, mbanyeta Megaton the field marshal kandi mwena abari abanyamakuru tubata meshitinisa mwe bari kutataye mukija press conference ya mwana wetu Izeraika. Thank you. Mwasiba kurungi amazina nabanyita Matt Henry nashemerwa kumandia Mr. Hemba. Thank you. Okay, mukurice y'umukanto wako mukashonshire cyako hati abwenshonga yo bwire kandi twinaho TVs ezikwenda kukwata Izeraika rugamba then zikagenda abwenshonga yo bwire so kashi microphone nangu naenda kuyanja. Amazina ni Pro 256 Music nakorwa muri Isingiro nanyuza kusomera bona Izeraika. Order from Isingiro kari hati tunafuna message TV zimwe zenda kurga Izeraika so Izeraika ntwenda ugambire nsi yona abayomba kureba utugambire kintu eki nkoko kitandikire na nayo wisya echo tuku expecting muki so gambira abantu riyari ahashweji tubase kujimanya then tukurase hekindi abo etat kansaramo na resoro obutitine hati ngira tukoperaho nikibaho Okay. Mwana msisikiri. So, mwana bijo mwanya ogu tindayanjuro mwari yomwe akara kinga bative ramwe bagenda mukamwe nabijo mwanya ogu kumberaho press conference mwana msisikiro butaza mu ndongo kandi mwe bari kwija hachironke echi cha press conference ya Izeraika and Max Pro mwana gwa turetaha nubwo press conference kugira ngo tugamba shonga shonkwera atambure mbona nko mukoro because ijino show yanje yo kubanza kwatandika kweshongora nkuko bagambira kwatandika kweshongora mutekateka ngo nubwire buringwa just n'imyaka 2 2 years so mwe bari kwija mwena kandi mbacha n'abashemererwa muri y'abamani ubutandikamu ukumberaho abuna atandikira nabo day one tanche kweshongora na hati mwe bari munonga nani tandika kusima nimanza kusima aba media personal bona bija muri abamani musisikire ntakebirwe organizer DM Swaga bari kunyitirizamu wakanteka mu plan yawe katutiza Izeraika no basa kora concert ninde baro ba MC ba DJ ba MC abona ba DJ tukwatagana ngo kanza kwicizana mpora so
mpora music inotandika mpora kamwe ushanga ikintu cyakwasiri ngatandika n'icyo shongore kimwe cyakweta tukore ruhangano w'amani kuna ibe nachitera narabantu bamwe bacipikinga nayo nje cyakabiri rusisikire ya Terence yone amuntu nacimango katera Kenya na Tanzania urukwakana ubwo aze kweyiya so tujendo misho simo mwami Promoter Nicholas from day one up to nakanyikirizamo nati yarugaruka injiri ijambara ni mukunda munonga ukati naenda kunyanjuri izina nibiza kutora ubwire buri mukanshi tarabasike so ize shaye kiruho Kora and Beyond yetire makasente okuntegeka ahani umwengura gardens so nimbasagambira abantu bona baryokwe abatabasa kwija omwanya ogu kumanyangusho eria nyumwengura gardens echeshongoro toza kwantu launchinga so different album launch ndakusisikara so ateze shaitu muntuza you are so different baze bakange muninga tumkwenda bakange mukaji nayo banaye you are so different oya hwiro muri bari iwe tori nkabari gwamasanyaraze gwabasinga kale tonda bisandalika nkuje mubali we ija turebe arakukwate hakarebe kututuze nkomwerere nkuri solemere hakubiwo curire iwe toyine ntanana okijuro kumanya tindija kubagana ko kwihamubana orya gumori yo mwana so taro kukuranza kumaturi abana paka kurura kubi arabari ya speed bari yakugenda onke chigwasa kubagambira mwe bari ku support yanyu y'amani n'ikintu cy'amani kandi abakwenda ku supportinga ntata bari yo kubona barareba interviews zo twakora aha press conference eji like twataga na support ordinary no mtwaro VIP nece 3 VVIP ce 5 silver table mtwara 3 gold table mtwara 5 kana basiposantu cibetaga nambona atikina na kansalamu natisha n'umugati gwa timu tinkumanya babo hoki kandi sho neza kubaho ebirabiro na mwenda yo kwa kashatu ukwezi kugenda kuturuma masa kutekateka ngo numa kugukwija no gwenye no guturuma ya ahandi inyuma yangu ina bakwenda kugenda so ninza kuba ninga ino kwenda kumbuza kibuza ryo arabasisikiye nimenda kumbuza so nza kandi ndibuzo byanyu Mr MC anisha bangwe buza bitakabiro ho tubanze tufune message ku rugo wa Kora and Beyond atebekanise izerayika atushobore exactly shoeji erumwa beshongo zinkabahi atugambire ibintu birumwe birungwe birumu briefly then nawe tumukwate then tuze ombanda beshongozi abije kushajika izerayika koko nanabasimire nyongera kubasima munonga kugira mwe bari kuhagira izerayika from day one nimbasima mwe nabamukwatireho narebaho mwami Sokoto bayazayi nawe nkashanga indeho izerayika aho mukutandaka Nicholas mwe bari kwisha mwena n'aba media mwena hati egishoneza ko hebera na mwenda kandi okwezo kwenyine kandi nitekateka ngo egishoneza ko yamana munonga abo kubaba izerayiko gwa ina bahagize bingi mutija kuba surprised mwashanga aho nahijwire konka hat concert ko kutwagambaho concert aba ordinary bakwana bashashura mutwaro gumwe kandi VIP shashure 3 kandi VVIP 5 then silver table ne mitwara 3 rero kandi gold table ne mitwara 5 abeshongo zitwine bingi munonga abo kuba nyonkanye nka promoter uwamara akwangatandika promotion 12 gukwe 12 nyirabeshongozi binjabo nkoziriho nabo nambuye n'abantu bampurira baza kwisha batagira abo kuba kubanza ngo Megaton tukakora hamwe munonga mu cyber space
kumara ubwire bwingi kandi hati ntukikora Martin nawe nakuba tishendekerize twine umweshongozi abakweta Spider MC nawe nanda kutishendekereza then abeshongozi ba Western abinji abo kwa wana ureba Afuraya yitu nurebaho ngo and many others abeshongozi nibaza kwa bari binji nibenda kutishendekeza binji aba gospel nibenda kwija abasakira nibenda kwija abakweshongore ryo bunyakare nibenda kwija abo kuba Western mukimango tukashara mu hatwehagira ikibanza na media then abeshongoza binji tubina arisi ko kumukubimanya bona nibabasa butaba babajya posta ninga kipande konka Beskare ni nko kwecheshongoro kiye cyo kuronkinga Beskare ntubantwe ntuza kureba umweshongozi witi Izeraika na nogo yayishongore nawe Max Pro konka ntubamanyisa ngo buri kimwe cyo natwashterize na mwenu posters ziriyo zishobora probably today or tomorrow twaza kuziteka mu town banners nyingi nazo zijire ubuti-shirt no bureba mwenu buri kimwe cyo naturiyo kiteka omutegeka turiyo tugezaho kukitereza stage zona twapangise iryo matwabibwine so tutekateka ngo ikintu nshaka cy'amana munonga konka icy'amana imbasima mwe bari kutagira kandi abaratware content eje mu gitambuze kugira ngo nense yongere kumanya kandi yongere kumanya abeshongozi bitu nkaba na munonga bo mutima murungi abaruwiringi kugira ngo Western gira huyaka abo kuba Western age hinahe kuruga kandi hinahe kuza yondi kwije mu industry ya Western uko shanga beshongoza gyomwe babiri aruva kweshongora bonga ubwa kari munywano wanje Rasta na n'umucyara we konkati kijire ni kijja cyagaruka kandi cyasigara nico kimwe so okukihaho nitwetaga ngo nabeshongoza abandi nabo bimuke kasaramu nagira buya managinga mukigativa agira buya managinga umuhanga agira buya leta nabandi bagira buya leta deno shange industry yabanungi yabanke ya company yo kushanga Gravity nakora Kingsa nakora Kenzo nakora nabandi bakora kandi industry base kubonera ahandi mwe bari mnoka. Okay, Izeraika twagamba nshonga yenjura tinkumanya ore yatwaya inda twata mu press conference yawe so tinkumanya hizo bari yasho mtwikirize tufuneyo ahabeshongozi batugambere betebekanise bata kusupportinga Izeraika then mfuneyo na DJ Iceman nawe aija tushobore ba DJ bo bachikwasaganyaza bata kamba anzena na Megaton Field Marshal. Alright, wenko mweshongozi kandi munano wa Izeraika nipamyangu ediso neja kubonera munonga kuba line up yaine yatebekanise erimada kandi na nyeridi mnazitebekanise tani pamyangu abeshongozi bona bari straight and clear kija kuba turi ahebera 29 byo kwa kashatu 2025 hagira Izeraika abeshongozi nibinji munonga kandi kwa Mr. DM kuyagamba tabeshongozi tukasharaho kare kwehagira just ekiziba kikuruga no kusanga ngo maybe communication ne betarho konka wa communicatinga n'umweshongozi nitekateka ngo ukayizeraika ko kwatwikiriye akatugambira ngo ine show kandi tumanya ngo industry no kuyambagana so turi ready kuja kumusupportinga into encouraging abandi beshongozi gumanda bakore ibintu nkebi kuba kutuguma tukora concerts tuguma ntoreka bagize bitu ngo ya willing kugenda umisho into enkabeshongozi mbongera kutuhagira munonga so mongere aba media nimbasha bamongere kuguma ni promoting music ya hanuya kandi na no kuguma ni mu manyisa abantu ebirungi bitari bibyo nkabeshongozi kubanka Izeraika ni pamyangu yanjirangu inegeri yatakwatagana muje na ba MC na ba DJ tikumanya bwaci imangu nazana kuva kitakubakiro twenda kukireho kimwe umweshongozi na DJ na MC twine kuba tuje kintu kimwe na ba bloggers we need the industry at top so ebirabiro na mwenda tijaha supporting Izeraika can to making sure ngo industry of media top the new and the old talents twina tishemero kuba turi new mwengura supporting Izeraika. Thank you very much. Nkinebyo kugamba tanabugamba kwe ebiro 29 abantu mwe nabari ahero kwa bariyo no batureba tubashaba mwe ayino mutwara gureta inebera girete ayinesha tagirete
niwe kanu wakagamba mwenyini mateno ninja kubandi ya kubahereza wa vibe wona eti nanisha bayitura kumeto ashobya mwe mutusasiremo nitwe ntubatari twe tukaba amahoro mbwenu tubasima b'amahoro kutatayimu umwe nabasaka kwata burekateka akubatine cyo ramukwe kokimwe barabuteye mwena tubakunda muno eberabe na mwena byo kwakanga turya aniyo mwengura ivyo tagira mojo yargawe niyo tokamanyo ndijo nabasa kuzayo nabandi mwe bari muno nabagambire twine tayari West kandi timwe ryaha tinkumanya ahizo bari yashombe ndatwayo ka streaming live aba streaming na live mbishana tinkumanya so twine hobe ya Zin ZJ nawe yarga aha tayari West twanshaba tumuhereze yo microphone atugambira ubutumwa okurwo muri tayari West. Okay, we bari munonga MC Bigman kandi mwe bari mwe nabijaha abanyamahurire influencers bloggers content creators ninduga tayari West Beazine ZJ nikora program yo kweta twinuke extra kandi ntwiraha nimwe Izraika tukatandika nawe ejinkore and beyond yamutegekere niyo yankozere kandi ne yanje kandi ninye wayo so nito tutegekere Izraika oyerewe cha tayari West itunga tayari West echo kubanza cha byona turiho kujangu tongere amani ga talents na no exposinga talents zitwe no mu Western Uganda kandi washanga ejesha already turi a press conference nchimansa nekirabeho ashoyejo nituza kuchereka kandi Izraika we have your support nitekwa kusupportinga nyonka Beazine nitekwa kusupportinga DM Soga is my papa in this business ya media kandi I can't take that for granted. I can't take for granted Western Bloggers Association abinkureba Karian Kahima Jona Media Shifa Pro na Ben n'abandi bona bariya mukora ikintu cyamane eco ncereka unity na nenkurakorana abwa Western Uganda entertainment industry kandi kuko bagamba nyona nindeba ha Megaton kareba ha Matt Henry ncumanisa ngo oroda beshongozi baruho abeshongozi baruho Megaton why neteshongoro cirukire kutera 1 million views on YouTube ombwire turumuntu zo 3 million views wachereba ncumanisa twinaha international artist already naza ku performing twinaha mwoje witu Matt Henry sekawere nibwahereze kuzara kojo karungi konka aine ntukongoroturating Matt Henry kandi aribona aza ku performing kandi omutalent seze kusinga yohano yo mu Western Uganda okuyaho ekinani nkubuzaho kuruga wa Sabategesi DM Soga na no mweshongozi tinkumanya Izraika naza ku performing live bandi ninga ntuza kuchita mu CD to playing we bari mnonga Beazine ZJ kuruga atayari West kandi nye spokesperson aba Western Uganda Bloggers Association. Wonderful. Kandi twineho na nondijo ninjira Izraika nebigambo bye nabiha nyeneho DJ obakweta Iceman DJ kuruga omu New Vision twanshaba atwakureho atugambire bonkabo ninga wenkawe aineho ki mwebalo murundo gundi ndendi zabwanye ukunsa runyankore tukunyankoringa munonga konkanyowe Izraika antura ni mukunda from day one kandi nkamukunda takumbanya konka tukiza twabugana twayemanya ababandi tinkumanya konkanyowe ni manya his brother, he's my brother and I've been pushing his music and I've always pushed his music. I think that is the only support I can give him at the moment. And even before even his show, I'll still push his music. Thank you. Okay, tutakachire bibuzo twineho young talents obani nzazo zeta young talents twineho ba upcomings abokushaba Izraika ngo bije beshongora show yawo kandi abamwe muri yabo twineho omwana ubarukweta nakwe yanjura
Yes, konka wakoresa ekigambo kibi oba upcomings ba timu ababeshongozi bona bakunda kubita ba upcomings timani kukanyonkanya ni fundraising star so amazina ni case Jimmy Sunguna nabagambire ananyenda kusupportinga Izelaika nga meeting almost ningemero nikedi konkana ryo muntu murungi ni Izelaika no muntu arukwendeza no muntu arukunda kari so nanyeza mu supporting ukati imanya tunakwanyenda kusupporting keje sharo tickets zo wasagura nkagura kamantu najana ticket yanje then day kankabanye ne ticket obazinga obibiri obanezi tima tickets ziringaye yeah Izelaika tickets zazuruho we are willing to buy them. Okay, twaza kwakira ebibuzo kwa kuba haruhomwo umurimu atagamba harukwenda gamba before questions. Izelaika oine ebibuzo bibiri. Ekyo kubanza ni kya ZJ kuruga aha Tayari West noza kweshongora CD ninga noza kwe performinga live. Tickets zuruho ninga tuzuruho. Shida tukwatagine n'ikibuzo cya ZJ icyo answer yeye wicaye kumenya nyine kwisha byona ntibizakubaho live band na CD wachenge ikintu echo so kandi Mr. MC kanto kwakozesa ko nikankora kubi kweto mweshongozi ngo upcoming nikankora ku munonga nandi no kurura konkana akusasira wachenga nyoni nyenda tugamba upcoming ukigaruzo mu runyankore umpe ansa y'urunyankore wachenga mwashongozi ko kumweta upcoming ngo wamara man upcoming natakaje mu studio just nana planning akuzankaye wachenga ikintu echo yeah kandi MVP tinkumanya bwacu wasitamo ko njo yakubakari MVP banzo ijaha ije reka ijaha tugambire iyo music zadutera buri zuba ija tugambire omuzina MVP no kuba notera mu obwira konga tuwatugaruka mu tickets zuruho kali muzitwihireyo tugura abo kwenda kugura MVP twamwakira kandi akazindaro nakawe tugambere Izelaika noza mu supportinga ninga no manye Izelaika n'abarebi ba channel zona ko kumuryango abashimirwa kandi ikindi kintu cya n'ikirungi aba music ya Western Uganda kushanga umwe na burya covering content page kandi mu sharinga mongera kucengeza abantu ibitabo from Western Uganda so ba members keep it up nawe cya Izelaika nyuka muraganisa tebo kai mu VP yo nizajugura ye hejo kandi kikushasha munonga uya yeshongwe nawe takurebeka tinkumanya umutiroho promotinga show tinkumanya so nanugo muturetere tugumanye kuna ngo kintu kitambura misho so otherwise yagamba kintu cyo kubeta upcoming I think ninjakaramba resho ngo turambanye ngo yarwo mu stage yazo mu DJ so let's give it time to reach it kufukira atambura are kintu cyasigara music neterwa kandi abirari na radio a few days back promoting age show I think na buri mweshongozo na nikiri ya karo previous weeks ago promoting show koze chinkora nyowe no kweza space okongera promotinga ikintu cyaho kamanyisa abantu abarije kusupportinga show yawe. Okay, webali munonga dane MVP hati twakwakire bibuzo kurugo mu ba bloggers n'abanyamakuru bona so ikibuze cyo Izelaika Yes, amazina Ngaburijo Nicholas Promoter niyo kinanyenda kubashaba ninda mahajiro mwana ubwo tutwire amubwire bwingi sabura umweshongozo we no rukunde bokwe nyo support njabe shongozo bingi koze ni nkora na songo electronics sirkonjiri so ni nchiraga kutambuza music orikumango ni mukwataho aje tuhajiro mwana ubwo berabe na mwenda so nico canje chamani handi bine mpaka iberabe na mwenda
bantu mwe bibuzo no basa kuboryaho ahantu ko mukono obuze kibuzo akigarukemo ninga microphone ogishanga nanye tinye nazubire microphone kubanga ufunganye amazina garukamo no Pro 256 kugira ngo ngitemo kuncenga konka ikinanyenda kubuzaho nambuti nyine bibuzo by'amani just nanyenda kushabaho gushara abo kanindeba ubwo mwanya gwijure mu basta Izraika Martin Ray ubundi Megatoni na bingi abayimbi ba comedian ba gundi ba influencers koke kinanishaba nkaba gundi ba influencers ba TikTokers baba bakasalamu ne babiki ba bloggers nanisaba mu nkwatire munanye mu sound zanje abo kana nyenda za connections encourage abo kana nyenkiri upcoming konge wari umutuna rugisinjira kizogo ntimayisa ngo kiza kuronda nakora ki nakimaya no tsona nikora kinanisaba ugunda arimba icyo cyo kibuzo tukikuza wa Izraika n'intekateka aine kibuzo cyo natugire tutera tubangure abeshongoza abakuru na n'abato mwena n'abaramusya ba bloggers batahi banje so ikibazo cyanje cy'inkwenda kubuza nitureba music yawe inemu secular na gospel so to expecting ngushone yihangwe ningashone yekiro kandi kindi emiryango nekuba negura shaha zingahe then ba bloggers ninga ba news anchors abari aha nibaza kuba bine get pass ninga twinegura tickets ebye buzo byona nebyawe Izraika chumwe ebibuzo orukukigarukamo nangwa gates nyoka ni nemwe ati nyoka ni njante kibuzo cyo cha organize abamahurire ninjangwa asho ya Izraika kandi muza kutayira mu busha konka nagwetera busha kubana muza kwa mwija gukora amahurire so nibe tari busha konka mu cyama no kugira ngo mwije riko day turakore nimwe mu kimanyise hensi kare cyane kibuzo sho yo neza kutandika kare konka ukukinga njani tuza kuraraho so neza kutandika shanka 5 mukaga aho 8 kugumiza mpaka uraende kutahatahe uraenda irara nje mwanya mugure ba security health type kandi police tujikiriya rinje cyacho kariyane so gate niza kuyigura kutandika na shayibiri zakashesha ekibuze kindi kucyakuba kiriyo kari ninje buzo byahwayo ya takwanuka mukono n'abaramusya babare kwija ninye akatura Nelson abenye mu mayaka DJ Nelson kandi nikwana UBC CEO wa Mchika TV muto wanje Izraika babare kuwori smart umunjwara kandi no mu rubyona no kushongora konka okwana ugamba leo rugamba ko kushagashagirira munonga atari ka serious bakateka teke tabra na mwenda naza ko serious twereke ukukira tambure then ineshonga iwagambaho wajigamba rukushagirira konka neshonga nkuru munonga because twatu yo mu industry hano ya teka ngo abantu bona tubetenga so namazima ba DJ yineki bakozere to kubenda kirikita neshonga nshabugirambure kurunjika kwa kiruho tongere kuhabura tongere kuterezagana nshonga ejo mpeterere because mu industry teka ngo twena ntwetagana beni ahandi nyonka nyomuntu ninkwendeze birungi arunakorwe mpaho kandi yemswaga thank you so much kurangwa akwatira Izraika kurangwa yaza gukora show abashongozi mwe n'abarahanuye aba Martin Megaton na nabandi then muto wanje Keizi waje ngo bakweta upcoming wa dakurra na Izraika mureke kurra reka tukore waka yawe proving ntore upcoming na shuri y'umushongozi wa mani mnongo kugira ngo nyobanyita upcoming mayabikinyo kandi wapi rero cyarengeze umusizirumu nosa kuteka ka content am Mchika TV bagizarawe konka yo kuwaka yo kwekorra ye proving ngo yune yamani so reka tureke kweteza umutwe nabakweta upcoming nabakweta wa mani utari wa mani reka tukore na mani otherwise Dan MVP and my friend Nicholas from Rukungiri mwabare supportinga Izraika John Media Live cyakabi Okay.
hati Mr. Nelson nyenda kugambira ashongejo kanta kwerumamu ni kugambira amazima ngo ba DJ na ba MC abamwe batari bona inaba kutwariza kubi wakireba nambona hataronka kabeshongozi bataye banje bashimirwa umucinzi cya corporate nimba rero bampura n'abasasibo ikintu cya corporate n'ikirunji kunkanti za kuyambana munonga abo abarabiro ako mutabata kufitira cishongoro cya batakushashura sindi kandi ate baraka atandi kushashura 1 miliyoni ati na kushitera akanta kumwirika kona munonga so mutakashimirwa nari yari mbere yaho nahora president wa beshongozi edikenza ari kujangwa kagaba miliyoni nanka biliyoni 10 muzayakari umweshongozi wono ryo mucaro mukani binje batazibwini so nawe nkomwe bembezi ayine kuteka amani kumanya ngo abeshongozi abaryoko n'amazima bakabona sete nigate barazibwini wakireba ataka kwata abeshongozi 10 akachiteko mupurongo abeshongozi bona nabo mbyaro bakabona sente ejo ni chakanisa tino tan registered eza tinyenyenga dasto kujanga abantu babatini bugambiro batino kugambira ukanye nabwine kachansi ko kucigamba ninza kucigamba ya rero we yana mangu bona babazirira atatereze mayebuza buyazihire namazima bakazirya ningati barazirira ya DJ Nelson tinagarukamo mukama simu. Okay, another question. Abishimwe musibirunta amazina ni Hodari na nimbuza mbu tuwagambira abantu umutiyana enda ticket naija kujiha hi kandi nagifunata bebare mu. Simple question but big. Chigarke Musebo, organizer ico kiriyo wawe. Ico kubanza byo muri kwenda ticket already hata tuzineho kandi nabwe wabo tatishangira aha inamba zese muziriho no hako bacu papura iyo no basa kutera tukore delivery aho kubona ntantu basa kugireta kandi ubundi n'ubundi waremese bwana basaka office ya Encore and Beyond company kandi je jya taxi park ku muri Mbarara so naho none basa kubona ticket kandi njangu nanyumwe ngura ntuza kuzitekaho kugira ngo bondo wano ugenda naho ubase kwisho gitungeho kandi no gundi muringo go kugitunga gwa twatireho gundi nagwe ntuza kuragura munyisi bari munonga. Okay, kwa kuba hariye kindi kibuzo nticyakira bitu ntwenda kwakira Vice President wa Western Bloggers Association Shifa Pro twakwakira ni manto kabura cyo kwenda gamba press conference eji omudakike emwe then tuhendere no kushaba. Kama simwe mwena abasalamu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swaumu enungi izalaika nomanya tukatandikira nabanza nteyanjwire aho kugira ngo babanyanjwire konka kanga arikenye yanjwire nibanyeta Shifa Pro Vice President wa Western Bloggers Association. Echamani izalaika ni kwendeza obuhanguzi ebirabe na mwenda byo kwa kashatu turuniyo mwebana. Okay, anabagambire twine hona President wa Kwarte Bloggers Association Kansara Amunara bagira ngo ijogire kiwagambaho. Okay, bagira ngo tubine byo gamba nitekateka tufuneyo omushabi aija hendereje press conference konka kandi twine kuretsa mukurebaho harimo byo kunywa nyo kandi gabe abo kuba obushoborozi nantabwine konka no ihamwe cyo kwenda kunywa no kinywa na nebya meza nebyo kunywa so mutakarga mutanywire omushabi yimuka oshabe len Jona Media.
gomushaya nabuza wanushaka promotion ni promotion ikibuko ine capital asheba twe so capital kumanyisa abe bloggers kuko bari yahaba wakuba meeting ine kuba facilitating asheba so music ya nyamba ekarugo atetse nane mensa promotion capital yotinjanja kwiyaho ato umuntu ko kumu texting atakumanya wacenga takwata yimu kokana kwesangira ukampena ambaye we nomani kumanya ukanja ngo ninyira ama muteji ni ikoraki kokati kujante nasaba promotion ya free kare ekirungi ba bloggers bona baryaha hati noza kubatambura mumpora kariya nkayimangugwe nanogo washitamire nawe bona kuko barya buri mu mwihe namba umwe yanjure then bakore cyo kwenda just in case etano chance mara buri yo so mutwikirize twendere no kushaba amashuri ko MC kurga ankore media nwe yaza kutushabisa eshara yo kuhendera utabita mukomede dineshara sebo trewarga nkamuzimba munze tshabe hanga toteiter hango mana hango moyir kwera takusema ibe watire to katsatire bahurire katandakanizanye kandi katende zaje ben paza kugarakayo bari batigarraye kandi kwase soyeje leta abantu bayitsa buri mu muhereze sente zo kwijaha ebe byona Yona matanizo rugajwa